Good evening, whakala whalaia tu hane I hata tola da wala tala tutupu. Koe tamana ko he whakatuwhono ke whaihiki ke tautuku hau, he mole e tahai tau ke hauwhi ai whoki e whola da businesi lalai mo e lotoho. Pe he ririfu pali mi he motu ko toke tā langi. Koe mana ko he whakatuwhono ke langmatai tau tangata o se motu pihia ke tau businesi. Ka eke kua mana tu tangata ia, ringa ai maame lo tūre whakatapanga no ka manake whakatuwhono ke. Koe manaka whakatawhana ma nege whakamuka eke manaka koe whakauka ki alo tu. Si o nono ke he tama businesi hiki. Si ki seo e koe uka mori ka hana tu. Ke lori ke tausi the tax returns alo tu. Kanhui ne manake ke tausi pehine. Whakamuka ke pehe iloi ma tūru koe uafuru ni tama awhine mō he tau. Ka rime seo tāna ka tungu koe ne ai whai mena whuki ma tūru. Ke lori ke hana ke pehe tausi a tax return hau ke tamai. Ata manako ne ke tausi ia. Ke tāngi ni ke he geutani he tax officer da tō. Koe anono te whoki ke he tau hiki ke anga he tau tuku hau tunga ia ko langana mai Nisilani. Ha kua hiki whoki he tau mga kuku kua male e halau tōla tau whangahua anga ke he tau tuku hau. Kau kua e tau tuku hau ha niwe ni kua anono tu ke he tau I mua. Apena kina kai ke whai hiki anga whoki ke lata ia mo e tau tuku hau kua hiki ai mga hau nei. Koe mna hiki tau tōru, o tunga pehe ko mui tua nusiri ke tau tōru mga hau nei. Haka mna tausi tau tōru he tau kua mare. Ni hiki mai e ke tōru ni ma pe heang. Ai whai tax kong 40%, ua 40% me tōru pe heang. Kong 40%, ua 40% me tōru 40%. Ko liu o nono ke tau pepane tausi ma tōru mga hui ne tausi whirianga e. Siki seo ko e hake ke ua 40 whana teo. E hawhetara, ko tōru 40 ke whanga 40% he tanga tungi tax. Ko mena hii ne tuku hui fwoi. Koe taha fo ke tau hikianga ke tau businesi, po ke tau tuku hau, ha kua whai tuku hau ke tau tupe maua he tau businesi. Manaka mai tūru ke whakamuka ke he tau businesi hiki au, se mai tūru mga hane. Koe tunga behe ka haka ua furu, ke he rimu furu e awhi he tungi, he tupe maua hau, turnover ia, he businesi hau. Uka he furu matrai nanga, ke whakamapompo whakatu mau e tau peparo tū. Si ke kano ina behe au kumilata puhana ke whakamuka haki. Whakaongana turnover tax ia, koe whewhi. Ka eke ka behe ua furu e awhi hana mo he tau, ka taha pake ua e awhi tāna ka tungi ka he tax koe ina ia, si te tungi na ka he mena ia. Koe mana ni hao mo ia ka haka whakakisi mai koe hao tau koronga sala. Ke ilonga mai tūru koe tupe mori hao ne mo, si whakamuka bihia. Ke ua uku te businesi he lori ka hake tau si tu tax returns alo tūru tunga pumhani maamne. Koe tau ka mole ne whakaholoa e tau se anga fōu ke lata mo hiki anga he tau tuku hau, koloa pihia mo e tau tupe mo e tau ngahua he motu. Pehe fōki li lifu pale mia koe tau hiki anga tuku hau, lau ia o se tau tangata koe tau hiki anga ke tau totongi, lahi mōli e tupe halau tōlu ko toko longa e tau totongi, ka kua whai hiki anga fōki ke whai tupe, alau tōlu koe ki ke tau totongi, ka moua ke tupe liwaki, he whakatuwhono a koe tau tuku hau ko totongi. Pia fōke tala hau e ia ke hikianga he tau totongi he tau mamatua whakau, malikisi hake e halau tola totongi ki he uafuru e tā la, he nā kai totongi tuku hau alau tolu, kai lata fōki alau tolu ke whai whakatau tonu. Ko he whakaholanga ke hiki e ua seo awhi hefo ke lawia fōki alau tolu whitungu whumalia me awhi ki lunga, nā kai la whakamuli he whono ka peneta whono e ki poli, ke hiki tau mata whakatu whono ka kua whai amamina kianga ke tuku atu ke whakatu tala ki ai.